Maayong hapon. Mga igsuon, diri sa ebanghelyo ba? Nganong migamit man ang atong Ginoo og imahe sa usa ka yoke or yugo? Kay naa di ay ninindot kaayo nga mensahe alang nato. Kini di ay farmer, kung mag-train siya og bag-ong karabaw unsaon pagdaro, partneran sa siya og katong maskaraan, swito sa trabaho, ligon, mas kusgan ug mas mature nga kabaw. Ug ang itaod nilang duha aron masumpay sila kaning yugo. Now, ang trabaho ra gyud sa bag-ong kabaw is musunod ra gyud siya sa direksyon sa karaang kabaw. Maunay iyang mentor, maunay iyang teacher. So unsa kahinaya, unsa kapaspas, musunod ra gyud siya, di gyud siya musimang. Kay kun musimang siya, dali ra siyang kapuyon, matumba siya ug maapektuhan ang trabaho. So kay trainor man ang karaang kabaw, mas bugat, take note, mas bugat ang iyang gipasan kaysa sa bag-ong kabaw. Ninduta man di ay na. Mao di ay nga, di nato masabtan, si Kristo nagpahinumdum nato. Kuyog lagi nako, sundal lagi ko. Ayaw gyud og simang nga magbuot-buot kag imo. Kay pag-abot sa problema, tumba gyud ka, luya ka, di ka kalahutay. Kuyog nako, kay tabangan ta ka og pasan. Mao siguro mga igsuon nga daghan nato mga igsuon diha nga pag-abot sa problema discourage dayon. Kay posible basin ka buot-buot. Wala na nagsunod sa Pangginoo, mihimo nagkaugalingong pagbuot kay lagi lami, ganahan pero sayo. Now kini lagi hinumduman nato. Pag-abot gani sa mga problema dayon pamati nato bugat. Hinumdumi, that is just 20%. Ang 80 nga ikaw pod untay mo pasan, kitabangan ka ni Lord, siya'y gapasan. So panahon sa mga problema, mga igsuon, piyong lang sa mata dayon, paminawa lang si Kristo nga mihatag nimo kasiguruhan. 20% ra na akong gipapasan nimo. Gitabangan ta ka ako'y nikuha sa 80, ikaw imuha unta di tanan, aron mapabati nako nimo nga kaya lagi nimo ang pagpasan sa imong mga problema. Kaya nimo silang atubangon. Ayaw og give up kay giubanan ta kag pasan. Okay? God bless.